دما خوش به برنامه دریه دن تجاره کدنه بهفرنه مجارا میا ایرو رومانا کردیه لسر رومانا کردی ایرو ماموسته فرگین ملک آیکوش را با آخذن فرگین ملک آیکوش حتی نها 10 پرتوکینوی هاتنه وشاندن جوان 5 رومانن یک جی پرتوکا کرده چیروکایه یک جی لیکولینه که چاندیه سه پرتوک جی دواره یک جی دواره زرابایان ده دو پرتوک جی دواره فیرکرنا زمین دنه ما مستت بخیری هاتی برنامه نو خریدو از بری همو تماشاوان تلویزیون روناهی سلاف دکم بری هر تشتی گرم رو بیشه از گله کوبانی برخودر کوبانی بدلو جان سلاف دکم لبر شهیدان بجنا خد توینم ام بدلو جان بوان رانم مرنجی هبنم بوان رانم بله کرمک گلک سپاس جبوان هستن تجن پر کیف خوشم گویرت میوان می مجارا ما و رومانا کردی به شخواه از تخوازم جپرسک وها يعني قوتم د روجه دی از دست پی بکم گلک جاره دما گو رومانا کردی تی گوتن وها هبون و نبون آوی رومانا کردی تنهی هنگ دبیجن رومانا کردی پر باش هنگ دن دبیجن بوی آوائی دما گو دانستندنک وها لسر رومانا کردی ببه توی دانستندنه وی نقاشی بخوات راست دبینه و اف پرسا گو تی کرن گلو هایی یان تنهی توی پرسا جهده دبینه گلو نها از پرسه جدا نبینم یعنی پنیت پرسه که دی جدا یجبر کو بسدان رومان هاتن نوشاندن یعنی نه تنی پرتوکی دن یعنی راست رومان کردی ایرو ام بیجن هلا هجماری و ام بده استا ای ولات دندانن از میناکه کی بچوک بدم لآلمانیای سالی 100,000 پرتوک تین چاپ کرن جوانا که ماسی نیوی رومان یعنی 50,000 رومان تین چاپ کرن یا ای کردی بل سالی او قصنای چاپ کرن لی رومان بسدان رومان هاتن چاپ کرن یعنی آستوان رومانا ای آستوان بلنج دناف ده هی ای آستوان نمزی دناف ده هی یعنی اف نقاشا تنهیر از نظام پرد جدا نابی نظام چما تنهی دیوی لی مروه چا بالا خود دیه کسی کن بحثا تنهبون رومانا کردی دکن لی بحثا رومانا خود دکن یعنی چوا کو رومانا کردی دوان دا دست بی بکن یعنی وسان وکی نخوشیه که رونشتی دما از رومان ولات ترک ای آلمان مش گلک خواندی دیدم برهف یعنی من گلک رومان کردیش خواندی من لسر من گلک رومان دانو ناساندن شی در روزنامه دانو ناساندن یعنی اصلا رومان کردی جا اصلا رومان ترکی جی بلندره هنک رومان هن جا اصلا رومان ترکی جی بلندرن باش ما مستبی بری گم بسر اصلا یولو اگر توی پرسه وهاد جدی نابینه سدمین گو اف پرسه هانی تی گوتن شی مثلا دما گوت بیج رومان آلمانی از باور ناکم کس نقاشک به وی رنگی بک که رومان آلمانی هایی کنه دما دبا کردی نقاشک وهاد به یعنی سدمین و چما نقاشک به وی رنگی نه دمدا نزانم مجاری نوساندنه کی نوسی بو چاندا تونیی یعنی دمه نوا ما کرده ده هر تشتی ده اوسای تو مزده که وچه دست به نوساندنه ده که دست به کاری کی نوده که همه دست به که ده بیچه حتی نهوا تونه بو لی ایرو دمه ده دست بده که یعنی چوا کی فرمه کی مروف ده کار بیچه فرمه کی رکلام خواده که یعنی بوی آوای نیزی کتبه یعنی اف کلتوره کی رونشتی نوا خواندای کرده ده یعنی روشنبیر کرده ده رونشتی yani ki derdi keve de akıvı despeyde ki de her mücari de usay. Duvarı روشا kurdate mesela valayık her avayı de heyj berveji ki çit ki jeveye go au hama jui mesela. Perrevici haya khoj berhemin din ninin. Yani iro از گلک نویسکاران است که درپرسم تا چند رمان کردی خواندی به کردی دنویسین تا چند رمان کردی خواندی نزانه چند رمان کردی درکتی نزانه یعنی بخواد تنه دنویسین جوتر رمان دوی دا دست بده که بری ویتو نبیه یعنی اوکی نخوشیه که رمان هیه ها واره نوارو که دا چقا خورده چقا کمه چقا تیره چقا تجیه یعنی گشتی وی استا کو امبیجن
ولات أوروبایی یعنی ولات جهان ایدن اف نقاشکی دنه یعنی دبه مثلا دا آلمانیایی دا جی به 100,000 رمان هاتن چاپ کردن لیدن نوانا دا چند حویوی ام بیشن ناونتوی هاتن ناس کردن ورگراندن زمان ناونتوی یعنی او 100,000 گشت ناونتوی دا بلاو نبی یعنی نوع کو اصلا رمانه کی پر بلنده نقطة ناونتوی ده حتى لوی ولاتی بخوجی يعني او ناي الناس كرن لفي درا تدي د زمان آلمانی دا درش بروخت بیشن د زمان آلمانی مثلا د آلمانی دا قال لك كم انسان هن رومانا دنفسينن ليه بسرنا كevin رومانا كي دنفسين دودو دنفسينن وين دا دبن نفسكارن سركتي شي درت كevin بيش يعني وجه تو ألمانيا مزادك از بيجم gelek nivasandını le merud nahadış mere merud dubine mesela yeki Peter Prange yanji Zabine Ebert o evanat mezadaki çend kese olsa derketine peş yani az bahsa Günter Grass vanna kem ev parki daha peştanın yani nut mezadaki çend kes derdi kevin peş levan edin vanda dibin hatta hani kanin az bejim او نویم بیرکر نویسکاره که آلمان هایی مثلا رومانه که نویسی در آلمانی هایی دا نزدیک 5 میلیون رومانه وی هات فروتن لی ومری یعنی 5 میلیون هات فروتن ومری ایمه رومانه ما درد که 1000 حبجن این فروتن یعنی ومری چو جبر کو مجاره که اکتوال هل بجارت بو او مجاره هات گرتن لی دویره رومانه درکت ne geçtiği astı bela bu şu yani evde ve harcı vakit على قدر دركتنا به البجارتنا مجاري تاني هيان جيل دو وي دركتنا تشتن مثلا سوكي وبلاف كريني وشاقالا وسرميان جي نها بگرانی لولات yani ev parki ev nexweşî dimeda jî heye li welatê Avrupayê hinek em bi şirketê mezin henin hinek firmayê mezin henin evana وچه برهمه کی چاپ دکن برای رکلامه کی پر مزن دکن رکلامه کی مزن دکن بوی رکلامه او برهم تی فروتن برهم تی فروتن لوچه برهم خدانه وی ناوروکی نبه یعنی او وی ناوروکی نبه ایجا برهم آدن کس نکر کس لی خودی در نکر و نوسکار ونده دبه یعنی او نتنه دناو مدن نوا همو جیهانی ده هیه لی ایمه جبرکو ایمه پرانیا من نخوینن یعنی برهمی کردی تو ایرو تیکه من نوا نوسکاره بلک اردیم ست کسی زیادتر دنوسینن از باور دکم مثلا تا زمان که لیسته که درخست بو یعنی ست کسی زیادتر دنوسینن لی جوان ست کسی hatta dusut kesen az bavardıkım dinlemesinin evan dusut kesi tu her bir persi tu mala belki çend havada çend roman bibine romanı kurdi yani bu xanna karın na khoyinin veçay az romana te ne khoyinim az çizanım navaroka romana te da asta romana Avrupa'yı ne de asta romana Avrupa'yı dves gele beri bu khoyinim ku az bizanım کو اف گشتی تیجان هستی خندبن تیدنجی خندبن ایدنجی خندبن برانبریه یعنی بر دمدا evninin yani iro ez bejim ez serxo bejim which az narxandire ki bikim mesela gelek kesan naskıma ez naxwazim nav bidim berheme on desmi nekedina mixwastini lehine desmi nekedin ez ma mesela em ben serwan le دما تدبیر رومانا کردیش بوم سر نرخاندنا امل هفدو بکن دما تدبیر رومانا کردیش چه بیراته یعنی حتانی بری دمک جی یعنی کردیان ویسکی گلکی نه اوقاسی بلاو بو جبرولوژی نویسکارن کرد زمان دنده رومان نویساندن یعنی به ترکی به عربی به فارسی به کردا رومان نویساندن دما تدبیر رومانا کردی یا جی آنا دما ام بحثاویت کن دکوین وی چارچوبای هانیتیل گودیتنا تیانا نها تا کردی گوت کردی نوی زمانه کی یعنی تو ترکی دبی آلمانی دبی فرانسی دبی اوانا نوی زمانه نه لی نوی نتویه کی کرد نوی نتویه لی کردی زمانه ایجا چه تا گور رومانا کردی اگه نه به زمانه کردی به نه رومانا کردیه یعنی دبی این وسانده به کرد به دبی نواروکا و رومانشی دبی امبیشن جیانا کرده با جی ایشو برینه کرده با لی دوار زمانده نه رومانا کردیه یعنی ایرو
بسدان کس به ترکی دنویسین امیناک بدم مثلا یاشار کمال بگن هری به نو دنگ هر کس ناستکه ایرو دنوا رومانا ترکی دا کسی هری درکتی پیش اوه کسی هری تی ناسکرن نو نتیجی تی ناسکرن اوه چیروکی ویجی مثلا ممدرج اساس چیروکاوی لوانه درباز بوی لوی لسر چالاپان نویسی نه رومانا کردیه او رومانا ترکی به ترکیاتی نویساندن زمان ترکی را خدمت کریه ام بیشن گلک نویسکار جهنن گلک بویجو ام بین گوتنه باو کالا کرده دگرن ورد گرن ترکی را مال دکن یعنی اوایا زمان ترکی را خدمت کریه یعنی بدیتنا من رومانا کو خدمت زمان کردی نکه به کردی نه حتی بنویساندن او نه رومانا کردی ها رومانا کسی که کرده لأن رومانا كردية رومانا كردي دبي جرب كردي بله دم برسك مني دنجي هي يعني سر آلية توري رومانش بوجو دم ام بيجن رومانا كردي اف تجهنا كي بي فهم كرن د توريا رومانه د تم د گوتن رومان كچا يعني برهما باجاروانيه و وهاجي تزانه يعني وكو هنر دما رومان دركت گوتن لوان دوران ايگو باجارواني ليل پیش بو رومان پیر دركت حتى نهال ولات كردان قمرو بحثا مدنيت و باجارواني دك هنكي جي برسي يعني قالك جي ناوي باجار مزني كردان جي دكن گندين مزن و بگشتي كرد يعني د تكليه خود يعني مروفت کاری بیش د آستا گنداد هنی بهتر کو باجاری بون لول نوان بلاف به حتی چرا دی اف آلیه تئوریک د رومان د جبر رومانا کردی جی در باست به باندورا وی که هیل سر روشا گو ایرو رومانا کردی تی نه بگمان جیانا نوسکار ام بخوازن نخوازن چی باندور برهما نوسکار دک yani eftişte ev rastiye ki em via eser xabejim ez dur nerim ez de gunda mezun bu mu yani ne kese ki bajarım nava bajarda mezun ne bu mu tam çumun dipistane wan ben xandiye nava bajarda xandiye me bajar nas kriye lvedara nava bajarda dijim le ez gunda mezun bu mu yani jiyana gunditi diye من از بیشتر مچیروکو گوتنه گندی بهستی به وجه گندی بکار آنیه یعنی اوجیان لمتونه یعنی پرانیان نوسکاری کرد دوی روشه دانن روشه من دانن جوی چه دوی روشه دا بو راست یعنی رومان دوی چه رومان تیو گوتن هر کس برهمه کی باجاری فهمده که یعنی وقت برهمه کی باجاری درد که پیش yani çiroku, ambitions, stranu, destanu, evana, kevnin, dnava civaka koçberda jiheye, li roman dnava civaka koçberda nine, dnava bajara da peşketi, li nava kurda da jih dema em. Evnova kelem geloş bu Kurdan mesela. Çıpa kelem biji em dengbejiya kurda mezedikin. Em bijin stran henin. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat tüketimin. Nif stranı, nifji ve gotini. Yani evji formeki romanıyı. Merudu karabey formeki romana devki. Merudu karusabi. Yani evjiyan şey. Yani beviyacı mesela ve çağa romanı diroki temin vasandın. Emlin romanı rast berhem, de bajarda derketi, berhemeki bajariyi, le romanın diroki, توی جیان مزده که نه جیانه که باجاریه لی او جیان وک رومان تینه بساندن امنال سر روکا رومانا دیجن امنال سر درکتنا رومانه وکو هنر دیجن yani نل سر نواروکا رومانا منا از وک هنر هکی باجاریه yani ev rastiye ki emne karın mesela Rusya'yı mezede ki Rusya'yı embejin Leningrad, Moskova, bajarı mezun, Türkiye'nin bajarı mezede ki roman vur derketi, tu Fransa'yı mezede ki Fransa disa bajarı mezun, Paris'e de despeydi ki Gusa dıçı, yani Kijan velatı mezede ki roman da bajarı mezun da derketiye peş. Yani forma romanı da ama bajarı mezun da derketi peş. Yani hünereki, berhemeki bajarıvani حتى نها في راستيا خد باريس قالوا رومان حتى نهاجي نها تكلي هنك جوهرنا نها إيرو از بيجم هر کس مالا خدا باجروانی دجی تلویزیون هنن
انترنت هي هر تشت هي يعني إيرو تكلية كي جدا هي يعني مثلا اللي قال لك ولا تشي إدي جداهية باجار وجندان ما مثلا ويك باجار ولا تكي ويك ألمانيا تو جداهية باجار وجند ما يعني أو جداهية رابوي شوي إذا بيفيا دو وارد تكنولوجيا داجي قال لك بيش كاتن هي ليه از باوردكم أجر قالسي درومانا كردي دا جهبة هنك جيانا ماتي يعني من سر خود از نيف جندي من نيف باجاري ما دناف برا جندو باجار دام إذا وجه هذا وصابو نفساندنا ما داجي باندورا خو نشان ده يعني حمون نفس كاري بيت وجه بالا خد ديت الرومان وان دخوين تو مزاد كرومان جو جند داس بيدك لباجار دقاده يعني کوش برد بده چه باجار ده دجی جاردن وده گر تو يعني کیجان رومان مزاد که نوارو کویده فرم کی وصاهی باش السر رومانا كرديان وآن وجنا مودرن مثلا ام بيجن قو ام الديروكا كي بقرن دستبكا رومانا كردي حركس يانجي دبيجن عربي شمو صالح سهيسي وبينجا دست بيكر رومانا كردي بقشتي يعني جوي روماني دست بيكري لهاجر مرول ديروكا كيجبو رومانا كرديان وجن بقرن لقور ديتنا تكنجي او دي نها عرب شمو ام دبيجن نا عرب شمو برای رومان ها بر روسی دنویسینه یعنی به ناو کردیسکی پاستوخ یعنی او شوان کردا برای بر روسی دنویسینه پر دورا وردگرین کردی یعنی روسی وردگرین کردی به ناو شوان کرمانجا به کردی دنویسینه یعنی با الفابه که میزیکی الفابه جلادت بدرخان دنویسینه لی او شوان کرد ایک مدخوند رحمتی نورتین زازا یعنی گربهوش نورتین زازا ور فرانسی ور گرام نبود یعنی او اورجینال تاوی نه لگور هنک بلگه هن به ناو خاطی خانم علی عبدالرحمن ده 58 راست به کردی هاتین بساندن یعنی لگور او که سه برهمی وی هنن پرسامنه درباره دسپیکا رومانا کردی بیتر درباره یانو جنده بو يعني وجهه مزادكن يعني حتى تدرج صالي نوديجي يعني فورما كي امبيجن كلاسيك هي فورما كي كلاسيك هي لصالي نودي شوندا حولدان نوهنن مروف دكاره وانا وك مودرن يعني رومانا نوجن بناف نك او غورا نرخاندنا دجوهر يعني از ديرك نكرم بيجم نوجن نوجن مثلا بحث نوجنيه دك فورم نو دركتن تو مثلا دك شروفه راكرن شروفه تنن و نفساندنا جيك بوير لي درباز دبا جيروكا رومان لي درباز دبا پرونان بسينن يعني تنزان لكو درباز دبا تو مثلا دك اخافتن بيشيا هرتشتيه يعني كاركتر انجي تدوي آخافتنی دا دردخی مثلا اف هنا اسم نزنم واد مدار رونشتی روننشتی یعنی حتی نه راست نهاتم يعني ام كيجان المودرن يعني ام كيجان النوجن تدي جيجن اوجي برسكريكي اجا وچا وصابو لي ام دبينن رومانا كردي سال نودي شوندا خروجي 2000 شوندا بجاريوا رومان كردي زيده بون نفساندن زيده بون يعني وچا مرو وصابيجي مرو كار بحثا قناغ كنو بكجبو رومانا كردي لي او قناغ نوجني مودرنيزم از نكرم بيجم نوجني نعم از بخون نكرم بيجم بله يعني فيا تشتكي زحمته چونكي نوجني تاغوت يعني او فرم نو دركتنا حتى لا امريكا هنك رومان دركتنا تدخوينه پندشاني تداتونه يعني نقطه تشتي وسط تداتونه يعني پندشاني جي در رومان دا دنوساندنا دا گلک کرینگه یعنی امیناکه که بدن بخوینه وک باوی خو نبکر تو برا پندشان راست بکار نینه بخوینه تو بهنو که تکور بخوینه وکی باوی خو نبکر یعنی جی بخوینه وکی باوی خو بهنو که تکور نبكر يعني هذوك كي وصل مرويش بده مثلا هنك رومان هنن واتي معناه حمتي جهرتن حموتي جهرتن حمو مثلا يقولوا لا امريكا اللي هنك درا رومان دن بسنا تبهنو كنا كنا بر
Yani gelek tiş henin. Em bejin liser kijan romanı kijan ne romanı nikaş henin. Yani tu mesela ki çirokeki kurt çidini ve senin liser roman dinmesin. Yani şey em bejin Amerika roman nabeji İngiliz novel dibejin. Libame em novelu romanu çiroku gıştı cev dikkatinin. Yani ve çakan nujen got ne hesanı meruj hev baqatine yani ez bixwan nikarim bejim ji falan hatta falan tariqi forma klasik kevne ji falan em bejin diroke şunda yani ji mejuye şunda am nujene ez bixwan nikarim viya bejim تشتي البامة مسألة قلت هناكي تبلهب دكن يا شبيفي تشيروكو رومان البامة هناكي مسألة نزل على الترقلو ترى خنيت السرفي مسألة هنا Yani naha da Avrupa'ya da ev nikaş tünne. Ev nikaş dibe sale despeki da despeki mi? Li dve demame da ev nikaş tünne la Avrupa'ya tişte ya. Yani dime da begrani da her mecare da usayı. Yani da her mecare da veçan mecare ev kütübü nikaş tıkın vavaya vavanını. Yani emper liser form, liser teşe, emper liser formu teşe radı westin. Yani ji naveroke, ji dayina em bêjin bîrekî, hizrekî, armancekî bêtir, em li ser teşew, dirêjî û kurtahî û romanı, çîrokı, novele, çiye em pirê wî li ser wê nîqaşê me bigiranî li ser wê mijarênin. Eslên di van mijara nîqaşa viya hewce nake. يوي چاك بيوان چنه Yani rast. هر یک بكيفا خوي چناوي اللي بهما خو بك Yani rast, yani cudahiyekî heye. Li ez viya bêjim tu di romanê da karakterê xwe bi tev hevî li ber çavan radixîne. Yani her aliyê ve. Êşê wê, başiyê wê, qehremaniyê wê, rindiyê wê. Ama çîrokekî da jî. Bi du gotina tu dikarî dîsa yani ew derûniya qehremanê çîrokê tu bi du gotina jî dikarî li ber çavan raxîne. Rast yani dibêjin çi pirê wê wê çaqa venivîsandinekî çê dike divê romanı wekî darekî. Tu darekî digirî her gulîkî darê çîrokekî ama ji wan çîroka ji tevheviya wî çîrokê re dar tê gotin. Yani wekî darekî nirxandinekî wisa çê dibe lê ev nirxandin yani nava Avrupayê da zêde kes li ser vê nasekinin. بله پرسمنادن لسر رومان و کولونیالیزمه یعنی مثلا بندستی گلکی جبو کردان مجار گلکی گرنگه لوی داره تبحثا کسی گو بترکیه بعربیه فارسی نفسین کروتا او برهمن وان نوک برهمن ادبیات یان وجه کردی بناف کرن او هات فهم کرن لی حتی چرا ده او نویسکارن گو بکردی ایجا ده نویسین خکارن جی منتالیتیا کولونیالیزم خلاص کن یعنی جوی منتالیتیا بندستیه گلو اوه گو کردی نویسین تیره دکی گو به تمامی جدر و یوی چارچووا مثلا کولونیالیزم آگو بته بحث کرن مروا دین در و یویش برگو تنیب کردی نویسین نب زمان وان داگیر کران یانجی کولونیالیستا نها ده گلک رونشتنا دا ده گلک خافتنا دا و gelek nîqaşa da ez tiştekî dibêjim. Ez dibêjim va 25 sale. Ez salê belkî yani salê sahetekî Tirkî napeyivim. Têkiliya min û Tirkî hema bigire tune. û ez dibêjim gelo. Ez çuqa ji bandora çanda Tirk, zimanê Tirk qetiya min. Tim vê pirsê ji xwe dikim. Îja wê em hinek mînakê dim bidin naham em bêjin di nava çanda Tirka da wek mînak em bêjin çanda romana Tirk da yan jî çîroka Tirk da ewkekî heye yani nirxandinekî wan heye yan jî dîtinekî wan heye formekî şovenîzmê qehremanê wan diçin dikevin qesra dijmin keç û bûkê dijmin yan jî jinê dijmin evîndarê qehremanê wan dibin ji gelê xwe re îxanet dikin ji netewa Tirk re xizmet dikin yani wek çandekî em dikarin çend mînaka bidin Halîde Edîp adı var wisayê em bêjin bi navê
keçak u leciya de pe em bejin tanrı kut hey nizam ki hey bil başar hey yani bedehan veskari wasa yani Kurdi heri baş و Kurdi go hizmetkar wane. İca naha ev çıdık ne emminak bedin vana mesela hanet neveskari Kurdji rabun. Aynı beve de gihiştinan neveskarin Türk roman nevesin. Yani em bejin efseri Türk vek insan haz nişandan yani keçeki Kurt digri dili we pede şevt digri keça Kurt berdi. Yani ji em bejin keçeki Kurt dini dike hameza em bejin kojereki Kurda و دبه evindar avi. Dibe evindar avi. Yani beviya em az yekici benav vedim. Em romana ev ki ham pardon em Yaşar Kemal mezelikin Mehmet Reş. Mesela doğurda Kurt roleki par xarab dayı. Ev yörük heyi Türk'ün rola pır başı. İşte veça tüviya mezediki. Tüviya dibini ev yani duhazın teken piyasa Türk'a bu kültürü çanda nüveskare Türk derdi kevin peş. Le zaman Kurdiye. Le zaman Kurdi yani efteşteki aynı. Beviya mesela zamaneki ev radikali da de çend rojnamen Türkan da idole Kurda binave idole Kurda nave nüveskare gidan. Yani idole Kurda çava Türk çava rojnamavan Türk dikare yani Arap Fars çava dikare idole ki vejeya Kurt derxe peş çava dikare ve çava da be estena geçin çima Kurt bu kadar nakın. Yani ev nexaşi em bu xazın nexazınji leser Kurda hey yani gelek nefskar ve çağa nefsinin to ve çağa mezadeki دخوینه رومان وان دخوینه تشتی وان دخوینه تو میزده که هوا که وان مثل چند حوان نوسی هوا که وان توی چند دخوینه هوا که وان نکردینه یعنی به منطقه ترکی هاتن نوساندن Yani hem naverok hem jî hem naverok yani hem jî forma nivesandine bi karanîne yani gelek ew kan belki tu bixwaji tu dixwînî tu gîştî gelek roman tu dixwînî tu hevokê wan famînakî ji ber ku hevokê wan wekî Tirkînin yani ne hevokê Kurdî wergerin yani ev li her derê wisa yani em bixwazin nexwazin jî me her yekî de 15 sal di dibistanê wan de xwendî de 15 sal jî gelek tişt mejiye insana da rudine. Veça mejiye insana da runuş bandor el ruhi insana jdik. Veça insan nefesi tu bukhaz nakhaz dibne bandora wida demine. Yani ev rastiye ki merov nikare ve rastiye biguherin. Bele jbo romana Kurdî yani em bala xwe bidêne divê dema dawiyê de zimanê Kurdî ê nivîskî bêtir di wêjeyê de tê bikaranîn roman, çîrok, helbest لی دواره زانستی ده دواره فلسفی ده دواره یعنی همو آلیین زانستی دن ده تبالا خود ده کرد جی زمان دن بکارتین یعنی نه کردی بکارتین لبه داره نه بکار آنینا زمان زانستی یعنی جبو کردی از دبیجم باندورک لسر قلسبونا رومانا کردی جی نکری یعنی دماغو زمان مثلا دوان واردن دجیب آوایی که برفره باتا بکارانین ولشونا مثلا بيجنيك بي رومانك السر جهه وجريه جهه بنيفسينه او حمول بردسي بكردي هبان نشويا زمان كي دنا خوندا وهنا كي يعني باندورا كله اريني سر روماني و زمان يجي نكره في مساله حتى شرا دي فالاي ولو هشتي مثلا كردي اف راستيه كي زمان كردي يعني والله نيزكا 7 سالي قد خير دنا في 7 سالي ده پیشوچونیم گلک مزن چی بون یعنی دواره تکنولوژی دا دواره مدیا دیجیتال دا ده هر واره دا پیشکتن چی بون ایجا اف پیشکتن کرد زمان کردی جوی پیشکتنی به پارما ام وی راستی دزن لی زمان کردی زمانی که وسایه زمانی که زندیه مروف د زمان کردی دا اگر مروف نظروک زمان باش سمانتیک زمان فیلولوژی زمان باش بزنه بعد در زمان کردی داشتی یعنی درفتن پیشخستنی هنه درفت پیشخستنی هنه لی سازیا کو ویا بکننه
جبر کوچه شخص بکه شخص وی پیشوچو ویا بکه zararı dedi. Yani çava zararı dedi. Ez bejim li başur li Arabi meze dikin Kurdiyawi çê dikin li Bakur li Tirkî meze dikin wergera wî Kurdî çê dikin Farsî em dîsa bejin her du ziman xizmê hevin dibe zêde zararê nediye yani ev jî tu bala xwe didiye cudahiyekî di nav bera devokatan jî zaravayan de jî derdixe Tev got bi dehan saziyên Kurdan ego dibin navê ziman de kar dikin hene. Niha sazî henin lê sazî çewanin ji hev qetiyayinin. Yani em viya bêjin em bêjin ê İstanbulê serê xwe ser gotinê biryar girtin ew wê derê navê meha cuda bikartînin. Em vira li Ewropayê navê navan navê meham cuda bikartînin. Yani ev hema mînakekî piçûk yani tiştekî navendî nine. Veça tiştekî navendî ne bû? Tam dibe di zarava soranî de navendî bûn çê bû be? Ew tiştekî dine lê kurmancî de hin navendî çê nebûyî. Lê tiştekî ji me rû dikare bêje, rastiyekî ji me rû dikare bêje, êdî zimanê Kurdî jî li ser rûniştinê ye. Yani warê nivîsandina ser rûniştinê. Îja wê çaxa hat ser peyvên em bêjin teknolojiyê ser peyvên felsefîk, ser peyvên em bêjin derûnî yani psikolojî werin ser van peyvan jî ez dixwazim mînakekî bidim wê rêxebatekî ji kovarekî felsefê derdikevim min nivisekî ji bo wê kovara felsefê amade kir ez hinek ketim nav xebatên Almana ew zanîngehê ku têda dersê felsefê tê dayîn di orda xebatekî pir baş min dît di wê xebatê de vîya dibêje dibêjin zimanê Almanî ne zimanê felsefeyê belê divê rast yani wexta Kant, Hegel, Heidegger yani wexta wan da wê çaxa felsevanên Alman pêşketin di wê demê de gelek kes hînê Almanî bûn ku bikarbin berhemê van felsevana bixwînin lê zimanê wan zimanekî zanistî bû lê peyvê wan yek ne Almanî bû yani ji Yunanî girtibûn, ji Latînî girtibûn, ji İngilîzî girtibûn, yani ji der girtibûn. Yani tu zimanî da îro tu kîjan zimanî mêze dikir bike, tu ziman serê xwe yani zimanekî zelal nine, di her zimanî de peyvê biyanî henin. Yani peyvê internasyonal henin, bikartînin. Yani bidîtina min di Kurdî de ji me rû bikare be, wekî mînak peyve antigonîst. Peyve antigonîst yani jî em bêjin gelek peyvê din henin, gava tu ji Latînî bigirî di Kurdî de bikarbînî were, bi bawariya min zerarekî nade. Ji ber ku niha wê çaxa em peyv çê bikin, çünkü peyv çêkirin jî hinek rêgeza dixwaze, yani bê rêgez nabe. Yani kesek ku vî ilmê nizane ve peyva çê bike, her tiştî tevlihev dike. Lê dîsa jî di Kurdî de hinek hevalên li ser felsefê de xebitin henin. Yani gava tu mêze dike gelek zimanê xwe ji zelal kirî bê vîya tu wê çaxa avestayê mêze dikî tu bawariyê kem mêze dikî em bêjin tu qewlên êzidiya dixwînî tu nivisê kem tu mêze dikî gelek peyvê felsefîk tu orda jî henin yani ê ku ne Erebînin henin lê bes saziyekî bikare bi vana giştî derxe pêş vana têke xizmeta nivîskarên Kurd saziyekî wisa nine. İja wê ça saziyekî wisa nebû tevliheviyekî pir mezin çê dibe ez misala mînakekî piçûk bidim peyva şîrîn û şêrîn niha zanistî hatî îspat kirin ku ji şîr tê Faris jî şîrîn dibêjin ji Faris şîr ra şîr nabêjin şit dibêjin yani ew şîrîn herkes bikartîne lê tu mêze dike ew şîrîn kirine şêr yani ev ji nebûna navendekî tê yani ne tenê ev me mînakekî da bi sedan mînakê a hene zimanên din de jî êgo navendê wan hene jî hinek peyv hene yani dibe goşkoka xwe di bawayekî şaş hatine bikaranîn lê bi demê re rewabûna xwe distînin ew peyv û dibin niha formatê rast distînin wek mesela şêrîn dema got şêrîn û şîrîn tu dibêjî şîrîn rastirê ji şêrîn mesela
ev peyva şêrîn bi awayekî demek du dirêj di ser zimanê xelkê tê bikaranîn û di nivîsandinê tê bikaranîn û li her derê bi awayekî lo berfireh tê bikaranîn êdî dema merov bêşaş e heta şira deyê ew gotina merov cî deyê ew ciyê Niha çawayê mesela di zimanê Ewropî niha peyv henin. Eger peyvana peyvên çêkirî nebin, yani peyvê afirandî nebin, rast in. Çawa hat bikaranîn rûne zerarê nade. Lê wêça peyvekî çêkirî be ji ber ku rengdêr e. Yani in başkîna rengdêriyê ye di Kurdî de. Tu divê dar darîn, gul gulîn, zêr zêrîn, şîr şîrîn, şêr şêrîn. Yani wêça te keça min şêrîn te got ez jê şîrîn fehm nakim. Ez jê keça min wekî şêr e fehm dikim. wêrek e yani. Wêrek e. Yani evaya ev peyva ne peyvekî yani serê xwe ye peyvekî bi alîkariya paşgîna rengdêriyê hatî çêkirin. Yani peyvekî çêkirî. Lema Belê ji bo em gelkî ez zanim bi dilê te gelek em tê kevin meselê mijara ziman de lê em ê vegerin mijara romanê te behsa nifşê notî kir û te got qonaqek nû dest pê kir lo ez dixwazim bi çend xala bijî te bide destnîşankirin yanî tiştê got ji vî nifşî tê xwestin erkên got di derbarê pêşxistina romana Kurdî de ji bo vî nifşî li ber wanin divê bên kirin bi çend xalan bijî tu dikarî destnîşan bikî em niha em aha bêjin em bêjin wê çaxa destpêka heştê nodî wan da wê ça dihat nivîsandin yani azmûnekî pir kêm hebû. Duwarê nivîsandinê azmûnekî pir kêm hebû, duwarê em bêjin peyvan da wisa bû ji ber ku di vê demê de ji ber medya dîtnêr û medya nivîsandî gelek peyvê nû jî rûniştinin. Ji ber ku gelek roman derken di hinek romanan da hinek peyv hatin bikaranîn yani derfetê şirovekirinê derfetên venivîsandinê derfetên saloxdayînê ev derfetana ha îro gelek peyv jî bi wê jî tiş jî derketin holê zêde bûnin. Yani ez viya bêjim dema me wêça dest bi nivîsandinê kir ser gotinê gelek gotinê li binê xetê dihat bikaranîn min nedizanîn. Ji ber ku ez ji hêla serhedê me min nedizanîn. Yani jê em bêjin te gelek peyvên li serhedê dihat bikaranîn binê xetê nedizanîn. Lê îro di romana da wisa derketiye pêş ku mesela peyvê her çengê Kurdistanê hema bigire di romana da hatî bikaranîn lemha di vê demê de yani ji bo nifşê nû mirov dikare bêje derfetekî pir berfireh derketiye. Ferheng henin yani salê heştê nodî de ferheng tune bûn. Yani hebûn çend ferhengê kevin hebûn lê wekî niha nebûn. Niha ferhengê gelek berfireh henin ê zarava henin yani ne tenê ê kurmancî ê Kirtkîyan jî hinek zaza dibêjin ew henin ê soranî henin yani imkan û derfet gelek zêde bûnin. Mesela wê demê yekî bixwasta berhemekî Kurdî çap bikira çapxanekî nedidîtin weşanxanekî nedidîtin. Yani îro bi dehan weşanxanê Kurdî henin. Heta hinek weşanxane êdî hêdî dest pê kirinin yani em bêjin redaktör û em bêjin yani redaktê jî dikarin bikin êdî. Tinabî nivê ev tiştê gotu dibêjî hinekî yani ezmûneyên li pêşiya wan jî hinekî barê wan jî pişkî giran kir. Yani di nav vê deryaya vê bihra wêjeya cîhanî li her derê dinya îro roman tê nivîsandin û bi hezaran û sed hezaran wiha ev jî ne ezmûneyek li pêşiya got karibe ciyekî ji bo romana Kurdî di nav vê deryaya mezin ji wêjeyê de ji edebiyatê de bibîne. Niha li ba me nizanim bawe çi dibe gotinekî heye divê ê dawiyê mal hewliyê. Tê çiwateyê. Yani êk dura dest pê kirin dura hatî cî jêra namîne li hewliyê dimîne. Yani gotinekî wisa li ba me tê bikaranî nizanim deverê din tê bikaranî nayê bikaranî yani em di her warî da dereng ketinin. İja mesela ez bêjim yekê Alman wê çiqa dinivîsînin
her sistem Alman rûniştî yani duwarê nivîsandinê de rûniştî yani ser medya dijital jî ve çağa gotinekî yek tipekî şaş binivîsînin medya dijital da otomatikî binî wî sor tê çixîskirin divê ev peyv şaş hatî nivîsandin yani her sistemê wan rûniştî yani derfetê wan heye îja ême divê em hîn zêdetir hewl bidin em hem pêşveçûnê dünyayê bixwînin bibînin ji ber ku weçiqa haya me ji pêşveçûnê dünyayê tune ber em berhemê dünyayê ê nûjen nexwînin weçayê em jî nikarin tiştê nûjen derxin biafirînin yani mesela ew em bêjin ew Silvia Navarro yeka Spaniyê nivîskarekî Spaniyê mesela em bêjin wê romanekî nivîsî di romanê de jiyana îro jiyana dema İbrahim Xelîllah dite berhev yani yek jiyana dema modern yek jî jiyana wê demê yani tu mêze dikî tu gem mêze dikî tu li vê demê tu beşekî dixwînî tu li vê demê dikevî beşa din tu gelo romanekî din dixwînim yani tu mêze dikî jiyanekî din li wir heye îja gelek mesela nivîskarê cîhanê henin gelek tişta diceribînin îja ji bo nivîskarên nû ji bo ciwanan kesê ku dixwazin binivîsînin divê berê her tiştî romana Kurdî bixwînin romanê Kurdî bixwînin li azmûnê nivîskarên Kurd mêze bikin binêrin hela azmûnê wan çawan e kê çawa nivîsî kê çi çawa bikare anî berê li wan mêze bikin li pêy jî pêşniyara min eger derfetê wan hebin romanên Ewropiyan jî ê welatê din jî yani em bêjin Almanî, Fransî, İngiliz, İspanyol, Rus, Çîn yani imkanê wan hebe ê vana jî bixwînin باش مامۆستا گوت مرۆڤ ینی بەحسا نەخوێندنە ڕۆمانە کوردی یان ژی چارچۆڤەیەک تەنگ تێ خوێندن وهانێکی تێ فێمکردن و ڕەوش هەر کەسیر تێ زانین و ناسکردن لێ ji بۆ داناسینە ڕۆمانە کوردی و تونەبوونە وەرگەرە ڕۆمانە کوردیش بۆ زمانێن دن داناسینە vê ڕۆمانێش بۆ milletê din meselek pir kêm gav divê meselê de hatine avêtin yan jî qet nehatine heger mirov li sûcdarekî bigere ku romana Kurdî niha mesela bi awayê wekû ku tê xwestin nayê naskirin ji derveyî çarçova xwendevanên Kurd tenê yanî wê ew sûcdar kî be niha min carê nivîsandinekî nivîsî bû min gotibû meleyê Cîzîrê Dante ji bêrîka xwe derdixe yani bi rastî jî min Inferno yani agrê dojehê min xwend min lê mêze kir meleyê Cîzîrê ji min çend cara xwendî min hinek da berhev ne di warê felsefê da ne di warê naverokê da ne di warê venivîsandina dîrokê da Dante bi rastî jî tiliyekî meleyê Cîzîrê nak lê dünya hemû Dante nas dikin gelo çend kes meleyê Cîzîrê nas dike ka em bên dema û ji ber got çend saniye me dawiyê îja estêm mor yani çi ye pirsgireka wergerê ye yani wextê re ew bata wergerandin bi cîhanê bida nasandin wê îro her kes ew nas bikire romana Kurdî jî wisa ye wê çiqa romana Kurdî eger saziyekî wergerê çê nebe yan jî em bêjin saziyek û derfetê xwe henin wekî mînak başûr derfetê xwe henin wê çiqa ji bo viya gava nevêje şexs nikarin viya bikin ser gotinê tu bixwazî romana xwe wergerîne Almanî tu nikare finanse bikî yani hêza te nagêjî îja evaya ha karê saziyan in di her welatê da saziyê wergerê henin ê ku ji wergerê qezenca xwe dikin henin yani berê divê gere romana Kurdî were firotin romana Kurdî were xwendin divê her Kurd dest pê bike bixwîne li ba peraniya Kurda ez dizanim psikolojîk e dibêje ez nikarim lê psikolojîk e rastê geleka hatime di civîna de rast hatime dema tu dide axaftinê Kurdiya wî gelek serkeftî ye lê gava tu divê bixwînî divê ez nikarim bixwînim ne rast e yani dikarim viya bêjim yekê ku dibistana seretayî xwendibe nava heftekî de dikare
هری درنگ هینی خواندنا کردی به یکی دبیستان ناوین قدم دبه نوا دو روزه دا سه روزه دا یکی زاننگه قدم دبه د نوا دو ساعت دا دکارو کردی سربست بخونه اگر کردی اوی هبه یکی که بکار به کردی با آخر یعنی ev havuldan caretun yek adudya bazar iro bazar ne bazara Kurdiye yani tu terib başur ji bazara Kurdiye sorani heye le a kurmancı tünne yani hatta ku bazar ji ne be bazara Kurdi serkeftin ji gelek zahmet gelek spas ma mustej bu akhafnata gerj bu hatnata برنامه rica ederim istifas و سپاس بو جی تماشاوان هجا حتا برنامه کدن هب من خیر و خوشیه ده بخاطره و